Good morning, Miss Boss Bell. Mix TV, good morning po. Thank you. Sir Brent Aidan, good morning.
Thank you, Boss Bell. Thank you. Ikaw pala yan. Thank you so much. Good morning. Ma'am Lynn, it's me, Rakitera. Good morning po.
Hello, Boss Betty, Clover. Good morning. Boss Bell, thank you so much. Good morning, Sir Guardian Master Mix Vlog. Thank you so much sa pagbisita. Bisitahan ko mamaya channel mo, boss, sir, ha? Wow, ang daming alagad ni Boss B. Todo na to, Boss B, ah. Si Ma'am Jen, Boss B, may trabaho pa? Si Ma'am Jen Mix po, may trabaho pa? May trabaho siya ngayon? Okay po. Busy pa si Ma'am Jean. Boss B, thank you so much, ah.
Hello, good morning, Benson Sus. Ma'am Charlene and Lester, good morning po. Bibisitahan ko mamaya channel nyo, ma'am ha. Thank you so much. Benson Sus. Hello, Ma'am Jean. Good morning po. Ma'am Raquetera, thank you so much. Ay, okay po. Thank you, Ma'am Jean. Alam ko busy ka ngayon. Sabi ni B. Ma'am Charlene and Lester and Sir Benson Sus, thank you so much. Promise po, bisitahan ko mamaya channel niyo po. Ay, ang dami mong alagad, Boss B. Thank you so much, Charlene and Lester. Boss B, ha? Thank you so much, Boss B. Ang dami mong alagad, Boss B. Nag-umpisa ka na ngayon, Boss B, ha? In preparation sa upcoming natin, activity. Alam mo na yon. Activity ba yun? Hindi. Parang, basta, alam mo na yun. Sa akin, hindi pa nag-umpisa. Busy pa kasi, Boss B. Mag-ilan na yan, Boss B? Ilan na sila? Sa akin, 2 pa lang. Pang-international yung mga names mo, ha, Boss B. Wow, 7 na. Pang-international. Akala ko totoo na. Akala ko totoo. May ibang
ano ni pala, naligaw. Naligaw. Ikaw pala ha. Pero maraming salamat, Boss B, ha, sa suporta. Ha. Hello, Keeper Cedric. Good morning. Thank you so much. Boss B, ikaw pa rin ba yan? Hi! Bongga mga names, Boss B. Saan ba kinuha yung mga names na yan, Boss B? Wow, naisip lang. Pang international yung mga names mo. Ako din, Boss B, pag mayroon ako, gagawa ako ng ganyan. Ano din, pang international din. International na names din, dadalawahin ko rin.
Hello, Ma'am! Ma'am Maria, Miss A, Ma'am Ann, thank you so much. Okay lang po. Nasa camping kami ng mga alaga. Okay. Ingat po, Ma'am A, Miss A. You're welcome, Boss B. Salamat po.
Hello, Ma'am Chin, Ma'am Hope Vlog, thank you so much. Hello, Ma'am Simply Girl. Ma'am Lisa. Good morning po.
Wow, 14,000 in the house. Thank you so much. Hello, Ma'am Golyangers. Thank you. Good morning. Ma'am Budanang. Hello po sa inyong lahat. Hello, Ma'am Rakitera. Okay po. Thank you. Ma'am Jean, thank you so much. Thank you so much po sa nandito. Thank you, thank you. Wow, Ma'am Rakitera, thank you so much. Aba, may laman na. May laman na talaga. Hala, Ma'am Rakitera, once na umpisahan mo na po, tuloy-tuloy na yan po. Thank you so much, Ma'am.
Hello, Heaven Hate. Thank you so much. I am above 18 years old. Can I be monitor? It's okay.
wow. Ma'am Galyangers, thank you so much. Sa palipad. Ma'am Ruth, suporta. Madamo gid nga salamat. Wow, 19,000 in the house. Thank you so much po. Ay, hello na sa mga.
Thank you, Ma'am Rod.
Hello, Ma'am Bella Skyler. Thank you. Boss B. Shitch Mumin. Boss B. Crush Shitch Mumin. Good morning. Sorry po. Alam ko na. Alam ko na talaga, Boss B. Ay, Ma'am Rod. Damo-damo giging salamat. Kuwang-kuha ako na, Boss B. Basta ganyang mga pangalan, nasa sayo yan. Hello, Ma'am Samora Me TV. Maraming salamat. Kain tayo mga moms. Ibos, mangga at saka kape. Pritong ibos galing sa Gimbal, Iloilo. Ma'am Chin Mix, thank you.
Thank you, Boss B. Hi, Ma'am Maria. Ang tamis ng mangga, galing Iloilo. Perfect combination sa ibos. Ay, Ma'am Rod. Kagapon nagpuli sa gimbal ang akon nga husband. May dala siya nga ibos kag mangga. Amo ni subong akong pamahaw. Hi, Ma'am Day Alin. Thank you. Ma'am kanamit, kaya pala sang mangga, sang Iloilo, ma'am no, kagang Gimaras. Why gid slum. Gagmay lang pero katamis. Gamay lang abi ni husband kahapon. Nami man din is manding mangga sa Negros pero nami gid ang Iloilo kag Gimaras ya ma'am. Ano naman ang puno gid tapos tamis gid siya. Tapos na Manggahan Festival sa Gimaras, ma'am. Ara ko makapag-Gimaras mo, may experience yung gidang it all you can. Good for, sa una, 150 pesos. It all you can, pero ang subong kung pila na. Ay, 100 pesos. So, pero hindi ka kaya nulusol magbayad kay 100 pesos ya. As in, is, pero magkaon ka dira, mangitulyokan ka mangga sa Gimaras, hindi mo na madala ang liso. Kaya gina-extractuhan nila. No, Ma'am Rot, no?
gawin pang Manggahan Festival. Why ikaw nagtabok? 30 minutes? Okay lang, 30 minutes. Gawin na nakaon mo sa mangga. Tapos na pa kayo, hindi na yung delikado, yabla maglain, chimpo, magtabok kay Roro na. Why na bangka, ma'am, no? Oo, kainit, kidabi. Muna ang sa karason nga iba, why na magana, maglagaw, kay tungod sa kainit. Lain ng chimpo, subong. Kumpara mo nagligat tuig. As in, May natagani at patunga na sa bulan sa May pero wala pag na buhos ang Pasko nga ulan. Sa sulod gym ginahiwat mamang panaad ang Manggahan Festival. Sa mayan no ma'am no, ano gani? Nueva Dingay munisipyo ang ma'am tol. Nueva Valenciana damang no. Oo, to duway ka ganing naganahan magtao sa kainit bala kay maturulo alhas. Sanon yung pagkasubang ulan, grabe, kaya ang gabi ay kaluluwa yung electric fan pala. Init, nagagawa ang hangin. Nato kami dugay na naman, lapit. Dahil sa safety, amo na lang palahian. Sa una, hindi pa ako na-develop ang Nueva Valencia, pero subong as in, damo na resorts, ma'am, no? Ang una, hindi pa siya manami. Pakaroon, ambal nila, damo, nagiging ako no, nagakinadto dito. Medyo malayo lang, pero once na dito ka na sa area, maano ka siya, ma-relax ba? Ma-relax sa kayo, ka nami, isang lugar, tapos na matawhay, hindi pa balaya magahod. Ma'am Roots, din ka nag-star ma'am sa may Arevalo. Damo ma'am bulak ma'am no. Damo gihapon bulak dira ma'am. Ang akon nga tiya dira ko nag-stay sa VML Molo. Sang dira ako na-assign dira ko nag-stay sa Pabia tapos ang 14 months sa tiya ko sa VML. Oo ma'am, sa VML dira sa may force ano na taga niya sa home for the aged pala before sa left side kung magpakadto kato sa proper Arevalo. Kay may Asilo de Molo. Asilo de Molo before Ari. Wala man kami nagbugay dito. Wala pa kami, na kami kalagaw-lagaw. Kaya naman ang
Arivalo ka, ma'am, no? Ma'am Ruth. Tapos, nanyapon kami, ma'am, sa sa breakthrough. Nanyapon kami sa breakthrough. Tapos, amo na, pulit na din sa amnestihan nga hotel dara sa Sea Proper. Kanamit, gidyan sa mga pagkaon sa breakthrough. Hindi ka gidya manginulsol, nabayad kalibo. As in, namunta mo gidya tawo ya. Oo mga moms, kung makabisita ka mo sa Ilo, puntahan nyo lang breakthrough, ano yan ma'am, Arivalo, address, o Villa. Villa ma'am, no? Best recommended ko kinang breakthrough. At saka kung gusto nyo manok, Tatoy's Manukan. May branch sila sa Mandurriao, Iloilo, sa andun sila. Pero yung main nila sa Kalumpang, Kalumpang yata o Kalaparan. Pero kung seafoods, ma-recommend ko sa inyo breakthrough. Sa Tatoy's Manukan, mayroon din silang seafoods. Pero kung sa naman, Kapis naman, seafoods capital yung Kapis, yung Rojas.
Hello, Ma'am Belmix TV. Thank you. Ma'am Ruth, madamong inyo salamat sa pagtambay. Okay, Ma'am Ruth ah. Thank you, kid.
Franz Julian. Boss B. Sa'yo to, Boss B. Franz Julian. Ay, okay. Kanino po to? Hindi to kay Boss D. Franz Julian. Hello, Ma'am. Ma'am Ruth, support. Thank you, kid. Boss Bell. Sa'yo to si Franz. Ay, sorry po.
Malapit na ako mag-end. 10 minutes na lang po. Samahan po ako ulit 11:30 until 2:30 p.m. po mamaya. Thank you so much. Thank you so much sa pagtambay. Solid Dreamers. Thank you. Ma'am Rot. Madam, gid nga salamat. Cosby, thank you.
Ma'am Chen Mix, thank you so much. Ma'am Liz Streams, Ma'am Golyangers, Boss B, Ma'am Raketera, Ma'am Ann, thank you so much. Bye-bye po. Samahan niyo po ako ulit 11:30.